Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurayra radhiyallahu anhu yuqoridagi hadisdan ulanishini aytib atat. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytib qo'ygan. Allar kin o'sha ko'rlaridan shashilib chiqib, Alloh taoloning ostuna shashilib borishadi. Al deganlar ko'rlaridan chiqib, jalang'och bo'lib, jalang'och bo'lishadi. Ana o'sha maqfda, mahsharda bir yerda to'planib 70 yilday turib qolishadi. La yanzurullohu ilayhim. Allarga Alloh taolo hech qanday nazar solmaydi. Es qolgan qo'yda o'sha yerda o'tirishadikanda. Va la yuhsa baynahum. Alloh orasiga hech qanday hukmdalik chiqarmaydi. Fayakuna hatta tanqati'adumu. O'sha yerda iylab ko'z yoshlari tugaydi. Suma yakuna daman anan qon chiqa boshlaydi ko'zlaridan, ko'z yoshining o'rnidan. Va ya'riquna hatta yablugha zalika minhum bi ayyuljimahum. Allar terlep o'shalarning har birini teri o'g'izga chenjitadi ko'lda. Va yablug'al asqana, kebilen teri egine chenjitadi. Suma yud'auna ilal mahshar. Anan keyin ularni mahsharga chaqiriladi. Va zalika qawluhu azza va jalla muhtaina iladda. Yani nazirina, khasidina, musri'ina fa iza istama'a al-khalaiq kulluhum al-jinn wal-ins va ghayruhum. Mana Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan muhtaina iladda deb. Ya'ni ular shu Alloh taolo tarafdan chaqiruvchiga bar nazar solib turishadi. Ya'ni nazar solishadi, maqsad qilishadi, tez shashilib borishadi shu mahsharga. O'sha yerda xalqning bardigi, jinida, odamida, boshqalari to'planadi. Fa baynahum wuqufun hissami'u hissan min as-sama'i shadidan. Ular o'sha yerda o'tirgan kezda osmon tarafdan bir qattiq undi o'shadi. Keyin ularda o'sha yerda qo'rshqa solib, keyin o'sha yerda osmon jarilib ketadi. Keyin dunyoning osmondagi perishtalar bardoq tushadi. Osmon jarilgandan keyin. Shu yer betida qancha odam bo'lgan bo'lsa, o'shanchalik perishta tushadi. Va akhazu musafahum, keyin ular sap tortib o'tirishadi perishtalar. Faqala lahum nasu afikum rabbuna, ya'ni afikum amru rabbina bil hisab. Keyin ular odamlar shu perishtalarga qarab turib, sizlardan aralarida hisob kitob bo'ladi degan Rabbimizdan buyruq keyin bormi deb so'rashadi. Qala la va huwa ya'ti, ya'ni ya'ti amruhu bil hisab. Alloh aytsa perishtalar javob hozircha anday buyruq bo'lalik. Jaqnarada shu hisob kitobga buyruq bo'lish kerak deydi. Shuma yanzilu ahli samai saniyat. Ana ikkinchi osmon perishtalar tushadi. Fa yaqumuna saffan khalfa ahli samai dunya. Ularda bir saf bo'lib turishadi. Birinchi osmondagi perishtalar saf bo'lib turgan afram ular o'zlaricha bir saf bo'lib turishadi. Shuma tanzil malaikatu ahli samai salisa. Chunki 3-qat osmondagi, qavat osmondagi perishtalar tushadi. Hatto tanzil malaikat samawati sab, chunki 7-qat perishta, 7-qavat osmondagi perishtalar bor tushadi. Ular o'ta ko'p bo'lib tushib, keyin o'sha dunyoning dögü odamlar bir yerda to'planib turishadi. Perishtalar Allohning aylanasidan saptar turishadi ekanda. Alloh taolo dunyoning osmoniga buyuradi. Dunyoning osmoni jariladi. Osmonda qancha perishtalar bo'lsa, o'shalarning ostida osmon jariladi. Osmon jarilgandan keyin yerga tushadi o'sha yo'l ochilib perishtalar. Osmonda qancha perishta bo'lsa, bari tushadi. Shumma soniyat va manfiha, jana ikkinchi osmondagi perishtalardan kim bo'lsa tushadi. Shumma solisat va manfiha, ikkinchi osmondagi tushadi. Shumma robiyat va manfiha, to'rtinchi osmondagi tushadi. Shumma xomisat va manfiha, beshinchi osmondagi tushadi. Shumma sodis va manfiha, 6-chi osmondagi tushadi. Shumma sabiat va manfiha, 7-chi osmondagi tushadi. Hatta yakunu sab'asufuhun minal malaikati. Shunday 7 osmondan tushgan perishtalar 7 saf bo'lib turishadi ekanda. Har bir osmon perishtasi bir saf bo'ladi ekan. Ba'zun fi jafi ba'zan. Kebirning ichiga shunday qisilib safqa turishadi. Va ahlul ardi la ya'tuna qitran min aqtariha. Yerdagi odamlar jarilgandan beri qancha odam jarilgan bo'lsa, bular
ошо паришталардын бир тамчыдай болуп калат да. Illa wajadu indahu sab'usufun minal malaikati. Алар кийин айланасында şu 7 сап айланып турган периштелер көрүшөт. Фазалик каулу таала ya ma'şaral jinni vel insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati vel ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan. Mana bu Allah Teala'da Kur'an'da aytip koygan. O jinler cemaati, adamlar cemaati eğer şeylerge mümkünçülük bolsa asmandan, yerden, jigiden ötüp ketişlikке qanday ötüp kete algılatsa hiç jaga kete albaysыңар. Biroq kuch bilan ketish kerak. Andan kuchlarga yo'q. Ekin oşanda ne ayette de aytып atat. Asman jarlat, bulutlar bilen çoğu jarlat, perişteler de sap-sap bolup düşöt dep Kur'anda da aytып koygan. Jana Abu Hurayra radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytып atat. Allah Teala aytat oşanda. O jinler cemaati, adamlar cemaati, men sizlerge köp nasihatlarda aytdım. Azir emi oşa dünyada qancha qilgan amalınglar bolsa munasib kitebingerde yazılıp turadi. Faman vajada hayran falyahmidillah taala. Şu kitebinde kim yaxşı amallar tapsa Allah Teala'ga hamd etsin. Kitebinde savap tapay günöler tapsa al özüdün körsün bir öde ayt tavasın. Al özünün kemçiligi. Men sizlerge aytkamın Kur'an'da nasihat aytkamın. Kılvasaňar anda özüňerden körgüledik de. Allah Teala dozokka buyurat, dozoktan bir moyun çıgat. Uzun moyun. Öte büyük, karangı, süyleyt oşol. Allah Teala aytatanan. Men sizlerge aytpadım bilem. O adam balası dep sizlerden kelişim tüzgen elem. Şeytanga sıyın bağla. Şeytan sizlerge açık düşman bolat dep aytkamın. Wa ne buduni hada sırat-ı mustaqim. Sizler maňa gana sıyıngala. Şu maňa sıyıngaňyňar toğra jol bolat dep aytkamyn. Bu şeytan sizlerde murdada kança degen adamdardy adaştırdy. Şolary körüp akılga kelbeýsiňer sizler. Hazihi cehennamul lati kuntum tu'adun. Dünyada dozokka kiresiňer günah kılsaňar dep wada kılıngan dozok mana hazır mana közüňerni körüp turasaňar. İslahal yawma bima kuntum takfurun. Anem bugün oşo sizler özüňiz jalgan degen dozokka kirgile. Sizler sebebi şonça aýtsam da kafir boldyňar. İmaňa kelmediňer deydi. Şunda fadajasul umam şunda kança el bolsa bardyganan keyin çügölep jerge oturup kalat. Mana bu Kur'an'da aytip koygan. Oşo güne sen büyük ümmetler adamlar köresin çok kişi oturgandygyna. Her bir ümmet anan özüne şu kitebine çakırlat. Anan Allah Teala şol elin arasına hüküm çıgarat. Qalaverse hayvanlardan, canavarlardan bardyga hüküm çıgarat. Qalaverse bir müýüzdi koy, müýüzsiz koydu koygan bolsa, oşonda için aýyp beredi. Adaletlilik için. Suma yaqulu kuni turaban. Keyin hayvanlarda birden biri akını algandan keyin meseleler toprakka aylanyla deydi. Toprak bolup kalışat. Oşol wagtany kafirler aytat. Ya laytani kuntu turaban. Atteň men de şu hayvanlara oşap toprak bolup kalsam eken deyip birok çoğalar toprak boluşpayt. Dünyada kılgan güneşin cezasını tartışat. Suma yaqsal baynal ibad. Anan Allah Teala şu adamdan anasına hüküm çıgarat. Kebirin beýişke, kebirin dozokka. Peygamber sallallahu aytkan, kıyamat günü bolganda adamlar turuşat, mahşer jerge çoğuluşat, yeniden türlügönдөй bolup. Jalaň put, jalaňaç, kiyim jok. Şunda Ayşe öz aytdy, al jerde erkekler, ayallarda aralaş bolady dedi. Aytdy, owa dedi. Ayşe öz aytdanday bolsa, erkek ayallar aralaş bolsa, alaryň uyat jerleri açyk bolsa kanday bolat? Biri-birige közü düşböýür, karabaýby dedi. Peygamberimiz Ayşe özüň jelkesiga şunday kagyp durup aytdy, Abu Kahafanyň kızı, al günü adamların başka şunday kıyınçılık, şunday kaygam düşöt, ayalga karaşka da hiç kanday ali kelbey kalat. Es basıp, aldıda ayal var, erkek var, parkka barbay kalat dedi. Ve şagasu bi absarihim ila sama, bardygy közlerini asmanga kötörüp karap kalat. Allah Teala kanday hüküm çağır etken maga dep. Maqufin 40 sana şöntüp asmanı karagan boyunca 40 yıl turuşat dedi.
Alada erkek var, ayol var onun. Takırlığa köň burwet dedi. La yakuluna ve la yashrabuna. Alcada jey turgan dese de jok, içe turgan dese de jok. Faminhum ma yablugul araqu qadama. Kebirlerin teri, denizden çıkan teri kıslaşağa çeyin jetet. Kebirlerin teri tesiga çeyin jetet. Kebirlerin teri kursağa çeyin jetet. Faminhum ma yaljamuhul araqu iljaman min tulul vukuf. Kebirlerin teri ozga çeyin jetet. Aljarda köp durup kalgandığından terlep özünü köp kalat teri. Suma taqul malaikatu hafina min hul arş. Anan perişteler şu arşın aylanasıda turuşat. Arştı kurçab alıp. Fayamurullah Teala munadiyen yanadi. Allah Teala'nın kim bir casalıçığa buyuradı. Ayna filan ibn filana. Palançının balası, palançı kanake degende adamlar bardığından keyin oşol ün çıkkan jaka közlerini qarap kalışat da ayaktan bu ün çıktı dep. Ve yahricu zalikel munadim min zalikel mehv. Anan keyin oşol kimin atını aytkan bolsa, şu ata atalgan adam oşo elin arasından bölünüp çıgadı. Fe iza waqafa bayna yaday rabbil alamin qila ayna ashabul mazalim. Kinal kişi çıkıp Allah Teala'nın astıga barıp turadı. Anan ağa etilinat zulüm körgen adamlar kanake deydi. Feyinadi rajulan feyahuzu min hasanatihi ve tadfa ila min man zalamahu. Anan bir kişini çakıradı. Oşa çıkkandan bana zulüm kıldı, bul meni söktü, meni vurdu, meni kapak kıldı, meni akım jedi de anan keyin zulüm kılganları çakıradı. Ana oşa zulüm kılıçının güneleri, soğuklarını alıp oşa zulüm kılan adamga beriledi. Faya meyzin la dinar ve la dirhama illa akhaza minal hasanati ve radda mine sayyiati. Al kun al jerde eskандай altın kümüş çok, aksa çok. Allah'ın soğunu alıp turup beredi. Bolbosam berge jabırkılan adamını güneşini alıp turup al zulüm kılan adamga beredi. Güneşini alıp beredi. Şuntuk misali bir adamda soğuklarını alıp arkimge bereveredi. Biröw durgan, biröw sökken, biröwde kapak kılgan. Şuntuk soğuk kalbay kalar arkimge berevergenden keyin. Anan Allah'ın güneşini alıp turup buğa berilet da. Başka berilet turan soğuk kalbay kalsa, kimde kapak kılgan bolsa, anın güneşini alıp turup buğa berilet anan. Keyin hiç kanday soğuk kalbay kalganda keyin arkimge berip, anan ağa aytilat. Emi sen eneň hawyga var. Hawya degen dozak. Emi sen eneň dozak bolat. Eneň seni koyna kurçaganda, emi seni eneň okşatıp dozak koynuna kurçagat deydi. Fa innahu la zulmal yama innallah sariul hisab. Bugün hiç kanday zulüm jok. Zulüm kılınbaydı. Kimge kıpınçalyk jakşylyk kılsa any köresin, kıpınçalyk jaman kılgan bolsa any köresin. Allah Taala şunday tez esep aluvçu. Yani ser ölümü cazasına tez caza veriyordu. فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذٍ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا شَهِيدٌ إِلَّا ظَنَّ لِمَا يَرَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ أَنْ لَا يَنْجُوَ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى. Oşol gün hiçbir Allah'a jakyn perişteler bolaw, peygamberler bolaw, şehitler bolaw, birok bardygy oşol hesap kitaptyň katyk ekenini, kyn ekenini körüp turup men kutula albayman bugün dep şöntüp korkup kalat. Kalar peygamberler, perişteler de korkup etkende. Birok kimde Allah Taala öz saktap kalsa, oşolar gana jüregine de korkuç bolbay, imana geçen turatgende. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, hiç bir adamdın putu aldığa artına jılbayt, şu 4 nerseden surak bermeyinçe dedi. An umrihi fîme afnahu. Ömrünü kança yıl yaşadı, şonu kayısı yerde ötközdü. Gününü, saatini, minutunu, sükuntu geçeyin surak beredi. Ve an cesadi fîme ablahu. Denesini. Şimdi jaksına kay denesini kayaka yumşadı. Soğuk yumşadı, güneşke yumşadı. Ve an al ilmihi fîme amile bihi. Bilgen ilmige kançalık amal kıldı, kılvadı. Bundan soralar.
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Жана байлыгыны каяктан тапты, каякка жумшады. Булардын баары бирден суроо жооп болот. Кыямат разылан айтат, ата жабышат баласына кыямат күнү. Айтат, о балам, мен сага шундай ата болуп жүрүм дүйнөдө, мээримдүү ата болуп жүрүм дүйнөдө дегенде, баласы кен атасына жакшы сөздөрдү айтып мактайт. Фаякулу лах я бунайя, кад ихтаджат. Анан ата айтат баласына, о балакайым, мен бир кыпынчалык сенин сообуңа муктаж болуп калдым. Мага бир кыпынчалык сооп керек болуп калды. Лаалли анжуа мимма тара. Мүмкүн сен со кыпынчалык сооп кутулуп кетсем керек, жетпей калды сообум дейт да. Баласы айтат, о атаке, мен деле коркуп атамын дейт. Сиз корккондойун дейт. Кичине соом сизге берип койсом, кийин мен деле бир кичине соопко жетпей калсам мен эмне кыламын дейт да. Фала атику ан отексан жок. Мен эч кандай сизге сооп бере албаймын дейт. Баласына мындай сөз уккандан кийин аялыга барып айтат. О паланчынын кызы, дүйнөдө мен сага жакшынакай күйөө болуп жүрдүм, багып жүрдүм, карап жүрдүм дегенде аялы ага мактап, саналар айтат, жакшы, рахмат, жакшы кылдың, жакшы бактың дейт. Анан айтат күйөөсү, мен сенен бир гана сооп сурап атамын дейт. Бир гана соопты мага хадия кылып берип койсоң болот эле дейт да. Лаалли анжуа мимма тарайна. Мүмкүн мен сен бир соом менен мен дозоктон кутулуп кетермин бүгүн дейт да. Кичине жетпей калды дейт да. Аял айтат, жок, мен сага сооп бере албаймын дейт. Мен деле коркуп атам дейт. Сен корккондойун дейт. Сага берип коюп, кийин менге жетпей калса мен неме кыламын дейт. Мына аятта да келген, эгер ошо күнөөсү көптөр барып бирөөдөн кичине сооп сураса, күнөөсүн же бирөөгө берейин десе, эч ким анын күнөөсүн албайт, сообун бербейт. Өзүнүн жакын тууганы болсо деле, баласы болсо деле, кызы болсо деле, ата-энеси болсо деле, бир тууганы болсо деле эч ким мойнуга ала албайт ал күнү. Ал дегени бирөө күнөө таразысы оор келип калган болсо күнөө жагы, анын күнөөсүн эч ким көтөрүп мойнуга ала албайт. Өзү жазасын берет. Эч ким соолуна бере албайт аны куткарыш үчүн. Пайгамбар салам айтат, кафир болсо ошо максада тура берип, тери оозуга жүгөн болуп тосуп калат. Көп тургандыгынан. Кала берсе айтат, о Раббим, мага бир кичине райым кылчы. Дозокко болсо деле жөнөтчү. Мында таза кыйнап кетти, күнү ысыктыгында, теринин ичинде оозума чейин жетип дем ала албай калдым дейт да. Ошондой дейт.